Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pule de ilusatas im. Kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Sngongu Menteri Rangba ke Meghalaya Ukonrat ke Sangma ya ke Menteri ke Kampisa Tengka ke Sarkar India na ke benta kamang tengka arhajar arpau-lai. Kecing thap kerteng na ke benta besan jong ke election syake yang dorbar thawaan ke Uttar Pradesh bat benengkong Hamanipur kala sedang hnin kesni. Bat ple Menteri Katanat PHE ke Meghalaya uba Renik Tan Lungdok Tongkar ya ke Secretariat Health Clinic hnin kesni. Hashwa bangin let chiki kubor ki babanya inya syak skor ya kene kecing penbena. Namar kecing nang bon jong ki priu ki bayo e kecing pang COVID-19 hakikat to kat ni ki benta jong kari ni kentu ya ki no ngap jong ni pakin long ki ba pikir bat ban pendap pura ya kecing aitika bat ru banyarap lam ki bai khamtam ki khanna ki ba pedeng karta khatsan bat khat prasnam baken let aitika. Kecil jong kenyang jingpang Omicron ru kalong kabangidai ban simkia sengupha ban kenmau ban le yakini laitali kirukom le kibasuk dang yakijing dak khamat bat khamut penjinga iwei ne iwei pan bat kham le khut yakakti bat ka khamat nakabanta kijing tip babanya sapang kajingpang COVID-19 pila ban phone ha national helpline number not iwei alai khandai hinyo prano sauhnriu ban iway not hinyusan lani how helpline number ka Meghalaya iway not pra but iway saw iway not mentapan ki kubor ki babanya Menteri Rangba ke Meghalaya Ukonrat ke Sangma hnin kasni ulapan pau ya ke jingsungu ya ke Menteri ki Kampisa Tengka jong ke Sarkar India ke Nirmala Sitharaman na ke benta kamang tengka arhajar arpau-lai na ke benta kari barok kawai Ukonrat ke Sangma ulong bakatai kamang tengka ke Sriyam dur bat ke kampen roy jong ke Sarkar Meghalaya ban kentiu ya ke bhagamiat jong ke samla ke kentai bat ke nongrem. Habakran hakilat patai kubor Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma ulapan pau ya ke jingsu kemen jong baka Menteri ke Kampisa Tengka jong ke Sarkar pedeng kala pediam ya ke jing ajing mut jong bat penkiu ya ke mang pisa na ke benta ke Scheme for Financial Assistance sya ke jela. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma ulapan pau ya ke jingsu yo mensim jong ban pentrekam ya ke Prime Minister's Development Initiative for Northeast lengba ke Northeastern Council. Kejing pentrekam ya ke Mission Shakti, Mission Vatsalaya, Saksham Anganwadi, bat Poshan 2.0 da ke Sarkar pedeng kalong kejing mentoy ke bakrau ya ke kentai bat kena ong Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma. Ya kecing pentip ke bedai bak kecing penlong ya ke benta beningkong jong ke election syake yang dorba thawaan ke Manipur lapan mi hnin kesngi. Kecing thap kerteng na ke benta basan jong ke election syake yang dorba thawaan jong ke Uttar Pradesh bat beningkong ha Manipur kala sedang hnin kesngi. Ya kecing thap vote ha Uttar Pradesh lapya ha ke hinyo benta bat kecing thap vote kan sedang nadu ke shipu tarik menta ubenai rempang bat kan kut hadu ke hinyo tarik ubenai leber. Kebenta basan jong kecing thap vote hagani ke jela kan long haki hendrep Huwait League Assembly Constituency ki badan haki khat art league district hak arpenyo tarik menta upnai. Hamane purpat ya kecing thap vote lapya haki arbenta kebenta benengkong jong kecing thap vote kan long hak arpenyo tarik menta upnai na kebenta ki laipo prat league Assembly Constituency ki badan haki hendrep league district. Katarik bakhat do banit thap keteng na kebenta basan ha Uttar Pradesh bat benengkong ha Manipur kan long ha ka pratarik menta ubnai bat kejing bishar benya ikikot kesla kan long ha ka khandai tarik katarik bakhat do banweng kerteng kadai ka khatwei tarik urampang Balat Shispa Andrew Pondrew Klur Andrew Popra Laktali ke dawai tika banyada na kejimpang COVID-19 ladap ban ai hari India hapo ke nationwide vaccination drive. Katanat kokait ke kia jong Sarkar pedeng kalong bapalat Andrew Powai lak sauposan hajar tali ke dawai tika ladap ban ai hnin kesngi. Kejingkoit hakari kalong khandai posa point Andrew Pow na ke Shispa. Barok ke balakot hakari hnen kasngi kilong alak san pausaw hajar hinyo pon riungun bat kejing don jom kibriu balakot kalakan jo sapalan like lur khandai po arlak lai pau hajar habarok kawai kari
Katanat kaya thuru baka sokar pedeng kala IA palat chispa andrew posau klur hinyo po khandai laktali kidawai tika syaki jela bat Union Territory bat kidang don sa palat khatwei klur khandai po ar laktali kidawai tika bampat pendon kam haki jela bat Union Territory. Hakajuk kapor, Hamigalia kidon arspa khandai polai ngut kibriu ki bedang yot thamai ya kejingpan COVID-19 hinen kasngi bat kumta ki bedang shitom baro kilong hajar arspa lai pawar ngut kidon ru lai spa inyo pawai ngut kibriu ki belakoit na kejingpang hinen kasngi bat dakine kejingdon ki belakoit baro kalong prapo nyo hajar hendriu spa arpon riu ngut bat kiladon ru lai ngut ki belaklat dakini kejingdon jung ki belaklat na kejingpang kalong siaja sanspa arpo khandai ngut kum shibanta jung kejing rakhi ya kejing dap san posnam kejing yo jella bapura umantri rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma menta kasngi un play ya ka Shillong Technology Park ka badan ha ka Shillong sauli hajan ke NIFT campus ha ka por shiposhiteng minstem Umenti rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma un sapalait ru ya ki micro ATM batsam ya ki shispa sanpotuli ki interoperable micro ATM syaki PCA jong ke MSRLSS nanong biang jong ke MSRLS ke CSC bat kiwei haka lai tarik menta ubnai haka pon katwei beje minstem ha State Convention Center Shillong. Kini kedek All India Radio Shillong, Kebuan Lam Shapi, Yaka Kubor. Menteri Ketenat PHE jong ke Meghalaya uba renik ton lingdo tongkar ula pleh nin kesngi yaka Secretariat Health Clinic hamin tudu building ni Additional Secretariat Shillong. Haka jingkren play menteri ula ong bakani kalong kesngi ban sakal mau jong ke Meghalaya Secretariat ula ong bahaman lagi benta jong ke jing impreu ke jing kwat jing kya kalong ke bakong santam bat kumta kalong ke badan kam ban penyo ikilat jing sumar syaki officer bat kinung tri haki jaka tri jong ki upan pau ke jing kermen bakani ke jaka ajing sumar kan dalong shisha ke jing yarap yakitu ki bapang basitam bat kamtam haki por badan kam jing yarap kerki uba renik ton lindo tongkhat ula puntip ru bakani ke klinik ke don ru ya kalat pan phatlet sumar ke nongpang shikiwei pat ke jaka sumar bakham he bat bakham pha ka Indian Coast Guard kala rakhe nen kasi ya ke jingdap sapon ru snem natu balaseng ya ka ke Indian Coast Guard hakasnem sheljar khandai spa inyo popra kala sedang tangda ke hinyo tali ke surface platform hendrai minta kala don shispa san popra tali ke chat bat inyo po tali ke lingsun bat kala bo ekathong ban penkeu hadu aspa tali ke surface platform bat prapo tali ke lingsun kat hakasnem arajar arpausan ke Indian Coast Guard kadai ka Coast Guard ka basaw haka jinghe haka perthai bat kala trai borba haka banyada bat ajing shingan ya ki rut duriau ke India ke Indian Coast Guard kala yo ban pelat yem palat shihajar aspa nut ki preu na duriau haka shisnam baladem bat palat khatwe hajar nut na du balaseng yaka Kibor sipai kilasya ya ketenat PHE jong ke sarkar jela ban penyat ikipai jong ke Greater Shillong Water Supply Scheme lengba ki jaka jongka. Habakren hakilat pathai kubor menteri kikam ketenat PHE uba renik ton el tongkar ulong baki kontraktor kede ban sedang no ikikam nomor baki bor sipai kilasya baki pai kila banyak lengba ki jaka jongki. Menteri ulakan turu iki kontraktor bagian sedang no iki kam bapel kanang ba enla ban pendep no yakakam mentakasnem. Menteri rang bado Narendra Modi ulong bakani ka mangtengka menta kan penklan ka yok ka kot bathawi ki lat thamai na ka menta ki ripat ba habakran halor ka mangtengka arhajar arphawar arpholai balawan ra haking dobar thawan hnen kasni Modi ulong bakani kan penklan bat penmentoi ki pat ba namar ka don shibun ka jing the pisa ka lat aikam aijam bat ki lat penrai Namar kecing nang tuna kibriyo kibayok pang COVID-19 ha Assam umunti rangba Himanta Biswa Sarma ula penbera baya ke skul ha ke jala npele biang na kabenta barok ki kelas nado ka khatsan tarik urun pang.
Usama urayathu baka surkar ka pet bania phaya ka jinglong jingman ka koit ka khya a ka jala bat ba ya ka rai ban plebyang ye ka school la shim hadin balayo I baka dan ka jinghyar ha ka jingyo pang COVID-19 jong ki priu. Kapto ka khubor kalakun nak All India Radio Shillong.